Itasenuke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Itasenuke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Right, sure. Hayi siyabonga kakhulu. Sisahleli-ke la no Mr Umlondi Mfokaxaba oqhamuka khona eTasenuke What 14 endaweni ebizwa nge21. Namhlanje ke sibizwa ngani eAngola. Umfowethu ukuchazileke ngeindaba zama code name uthi ukuze kuthiwe Angola yaqhamuka kanjani njalo njalo. Siyabona ke njengamanje ke lapha ke ema-minute sesiwaxoxile siyofinyelela lapha na 38 minutes manje siya lapha na 40 minutes. Siyazi ke sisalelwe 22 minutes ukuthi siye kuvuthondaba sigoqe. Ngamanye amazwi ke sithi ke njengoba ekhuluma Mfokaxaba siyacela ukuthi usiphindlebe silandeleke lapha epage eTasenuke What 14 Galaxy TV ukuze ukwazi ukuthola zonke inkulumo enohlonze ngoba mhlambe senzela lento ukuthi phela ukwazi ukuforwardela abanye abangakwazi ukufinyelela ko YouTube njalo njalo. Masithi khatha upaste senzela ukuthi thatha phela leyo ndawo ebonayo ukuthi ngamsiza lo muntu uyiforward njalo njalo. Njoba sihleli naye ke njobe sechazile Mfokaxaba ukuthi ziningi ingqinamba ezilanga phakathi esihamba sibuye sihlangabezane nazo uma sekhethiwe ileadership njalo njalo. Sisahleli naye ke siyaqhubeka nazo inhlelo zenu zeTasenuke What 14 Galaxy TV. Ukhulumileke kuningi njobe eshethi akakhankasi kepha ubebeka ngokolakho uhlangothi ukuthi if yena kuthiwa uyi leadership nazi izinto ezifanakala ukuthi zikwazi ukuimplement emphakathini njalo njalo. Manje ke sisaqhubeka lapha Mfokaxaba ke kulo 20 minutes wethu osele. Yabona manje 41 minutes lapha na esesebenzele phezulu kwawo ngiyakuzwa impela uvuthiwe zonke into ekhulumayo awuyikhulumi ngokuyithathisela kubani uyikhuluma ngokuthi uyazazi ukuthi uke wadlula kuzona. Before ngifike kule yoku-electa because sibhekene nengqinamba ukuthi siya kuma ward councillor sike saphazanyiswa level 4 savaleleke endlini. Yezwa ngathi kuzoya kuye kuvuleke sozo president ntambama. Ngifuna ukuthi ngiqale la kule ye membership. Uma sisuke sila inkonference zika ANC sizokhetha ubuholi. Mhlawumbe uzithole uno blue slip noma ku good standing. Kodwa mawuthi uyafika enkonfeni uzithola usuvaleleke ngaphandle kuthiwa uvele kwi-voters roll njalo njalo. Mhlasimbe uthini ngale game efana nalesidlalwa namhlanje kuma BGMs for ukuthi kuvalelwa ama members ka ANC eminyango angakwazi ukuba ingxenye yenkonfe ngokuthi mhlambe sineyinhloso ezithize
zokuthi mhlasimbe faneke iwele ngakubani lokho mhlambe kuyawakha umbutho noma kuyawubulala akusibeke isithombe nje mfowethu ukuthi yip advice ongayinikeza ANC leso sigaba before siye kule ama ward council comrade le technicality le ithandwa abantu abamagwala why ngithi abantu abamagwala it's because uma umholi ozelwe noma umholi oyithembayo ebuholini a born leader yes ayikho into isabayo uma umholi nje oneqiniso ayikho into isabayo so kodwa uma ngabe kuukuthi empilweni nalento yokungabi disciplined kuze kuzaleke yona lento ukuthi ke gcineni gcina umbutho ufa ufele ezandleni zakho ake siqale la uyabo iphuthe lenzeka laqala thina sasiphuma ku youth league mina yazi nginekhadi le youth league namanje elingenayo expiry date lelo khadi endaweni eziningi bengilisebenzisa le youth league ngoba le ndaba islip yasishaya i-membership slip kwesisikhathi usibeke ebudedengu usithelwa amanzi mhlambe kwesisikhathi silahleke sekuyoze kufuneke leyo record file engabe ngaleso sikhathi siphuma ku youth league kwenziwa amakhadi abanye banawo amakhadi kodwa few abantu abanamakhadi but kwezinye indawo njengase Friday nje ngibone Friday membership ikhadi shaya slip uqede yenze yonke into kodwa ikhadi liyabuya but it's only le ward le 14 abangayindaba yekhadi abangayifuni kabi ngoba bazi kahle ukuthi once one ekhadi unento kuyiyona yona evalid yeah ikhadi phela lihlala esikhwameni ungakwazi ukuthi lihamba nalo wenze yonke into kanti slip not unless uyozushoot islip mulo ke sila kuwena saguga passion or ink yabona into le having said that uyabona uma sekuya kuma elections ama BGM abantu kade benga recruit ingaleso sikhathi beba strong kakhulu thina sisikhule imali besingenandaba nokusebenzela imali umzabalazo besiwenza free of charge sisenza yonke into nje as long as must provide ke la sesifike khona but manje yonke into it's a game of money it's a game of money lento ibhlungu kakhulu ngoba umbutho uyodicilele phansi number 1 yaze lento yazazazaza ufika kwi conference yokugcina sesibona kuvezwe ikhwame ngake igcwele imali kuthiwa bekuyothengwa ama delegate yabo yonke nje lonto leyo umuntu uyabheka dignity kuma competitors that's why ANC is becoming cheap and weaker now and again kanti kube lezi imali besiza umbutho ukuthi uregroup wenze izinto ezifanele zombutho because ayikuthi imali ayikho yabona ngabe ANC u strong lento exakayo nesabisayo futhi ngabe uyakude but ngenxa yokuthi once wathengwa ngemali ngeke ukwazi ukukhompetha nomunye umuntu azi kahle ukuthi awuyini uyaso cheap wena mawukuthi wena serious wena mawukuthi ngiyabona ukuthi angibhitha ngizokunika imali ngizokuthenga vele ngoba vele wena u cheap uyathengeka once wathengwa la ku conference ye-ANC yazi ukuthi nase parliament bazokununusela ngemali ama opposition ugcina usucula iculo ongafanele ngabe licula bakwazi wathi baba umsholozi ngelilanga ANC eParliament yona dominator what's the problem aqala yavumbuka ke lento ukuthi hayi mina ngicula leliculo ngoba 1 2 3 mina 1 2 3 yabona lento le it's because ama comrades ku conference ayethengwe ngemali awayanga ngokuthi ayo ngo spirit se-ANC nokukhetha umholo ofanele nokuyena angisho ukuthi imali ayingasetshenziswa akekho umuntu ongayidinga imali siyayidinga sonke imali but kodwa into ezibalekile serious that must be questionable and
very very cautious. So umzabalazo wethu siwoniwe imali uthi uyezwa nala emakhaya ke nje nala phansi nje ku floor level nje ade nje kukhona iBC la usezwa kuthiwa kukhona abantu abanikezwe imali intohla seyimali kodwa lezo mali uthi ayibuzwa ipendo isizoba oba nababenefitayo ababenefita kule mali benefit umuntu oyedwa but the minute ivela leyo nto i-creator isilonda kumuntu osuke evotile ukuthi awungenziwa isilimo ngiyama ngiyovota mina angitholi lutho okunaloko ngiyadelay isikhathi sami yonke into egcineni kodwa kunomuntu ohleli nemali what happens lo muntu ngamzukwana basta bese kuthiwa uneenga yes yayibona lonto le ngoba phela senzani ilima ngento ongafanele ngabe senzana ngayo ilima yabo imali akekho umuntu ongayifuna so le game yeyiliphu nemali mina in me njengomuntu ngiyikhulumela nje personal ngoba mangathiwa ngiyikhuluma ngokwe ANC mhlawumbe sizogcina isiculture ANC yes kumele vele ikhulunywe isiculture ngoba manje kumanje kune case iyaqhamuka iyavala ukuthi iCR17 iyaqhamuka kanjani efalwe kukhona indoda eboshwa yodwa thulile so sengisho ukuthi ke mfowethu acishe mhlawumbe izogcina ngempela isilegalize mhlawumbe zofuna ishaya igazette government ayigazette ukuthi no comrades to move forward I accept indaba yokuthi if you have a campaign you must have funds and you must have funders and those funders are not questionable yes ngoba ibhlungu mfethu ibhlungu ngiyacasula yenza kube khona abantu abacaptured everyone disgruntled and captured ngoba phela akekho umuntu ojabulela ukuthi omunye umuntu azodla ngaye amandla yena angatholi lutho yabo wabeka Mfokaxaba Julani sihleli la sibathathu umfowethu Mfokaxaba enkinobheni noThulani Mfokamkhize bashintsha ke ngokudlule kade nginobheka Mfokamkhize njalo inkinobho bashintshana kubuye kuhlale uStarring Mfokadladla njalo sikhona ke la kwiDasen Ukwat 14 Galaxy TV uyazizwela ke izinto eqhamuka lapha na kuMfokaxaba eqhamuka khona Angole 21 Mfokaxaba sesizovala nje ngifuna singayishiyike le yama ward council njengamanje sibhekene nayo ukuthi siyo elect ama council ngiyengezwe ngathi sihlalile ke inkonference ka ANC ngokwamalungu kwakhethwana manje ke fanele baqhutshweke laba sebekhethiwe ke bayovela emphakathini njalo uthini mhlambe nge leadership oyimisela ukuthi ingalidi ward njengamanje mhlasimpe kuloku kukhetho khona sekwenzekile thili mhlambe kuze kufikwe emphakathini uthi mhlambe iliphi iqhingaso olibonayo ngoba ngiyezwa kuvunguza umoya ngaphakathi ukuthi kuvuka ugasa ngala ngaphakathi kwawina leka gasa la ku ANC ngapha kukhona abanye futhi abathi baphusha ubut idron ezamalungu omphakathi njalo mhlawumbe ungakusilaphe kuloko ngifisa ukukulapha kakhulu kodwa ngibhlungu ngeqiniso lami lonke nje libhlungu abantu okumele bakhethe manje iyouth yes ngoba abadala hayi ngibona ngathi bona sebethi ukuvota nongavoti kuyefana mama laba badala awuvota nongavoti kuyafana but intsha ngenxa yokukhalela naleli yalubuluku lokuthi akavote but the problem lo muntu oright kufanele ngathi bamvotela ngeke bamvotele ngoba abamazi exactly ukuthi who's who uyayibona nto waziwa abantu abadala bese kuzothi lo wrong ngokusho kwami angisho ukuthi wrong uyena ozoba senhlanhleni ukuvoteleka ngoba ipopularity yakhe iyaziwa and
njengoba sikhuluma ngemali yes nangamathuba omsebenzi futhi ukudi kona ukuthi akabuya akhankase ngawo ukuthi ungangivotelanga ngeke wathola manje iyouth ifuna amathuba omsebenzi yes yeah so nje ngitshela iqiniso angilinganise nje ngale ngakuthina lapha Angola yes thina sike savusa inyamazana yes masivusa inyamazane ngomsebenzi mangaphosisi last year kwakuzwakale ukuthi kufuneka ka Transnet ko Prasa kufuneka abantu abazosanitize abantu mabengena esitimeleni security yandiswe yize lonto le then nje kuningi mfethu amathuba avelayo nanokuthi nje isitimela sihamba endaweni ebhedayo bekhebuli yayitshontshiwe yabona ingasasekho sihamba ngoline owodwa so ulo line lo omunye usufuna ukuklinwa phinde kubuyisela ikhebuli sayibamba uthi ama sesiyibambile wakhona umoya nothi khona osheshayo kumsebenzi ozoqhamuka okuvuselelwa kuyimilo zalabantu abaphuma emajele la yaqala khona ukusukuma ke yaspina ke lento hawu usho ukuthi ungacatshangelwa iziboshwa kunomphakathi okhona la ubuhleli ngaphandle uyiphethe kahle uyocatshangelwa iziboshwa abantu abebeka abaganga mhlambe lo muntu vele uwinile ushaya isikole uboshwe nje kodwa mase ephuma vele uzobuya aqhubeke la negcine khona nemali yakhe mawuthi wayishaya imali wathi hawu akushiyo ukuthi abangacatshangelwa but aba infiltrate phela bahlanganiswe nomphakathi ayingadi kuphela lento yabantu ababoshiwe ukuhlumeleliso kweziboshwa say attack sakhuluma nabaka Prasa saqala kuma stage wasikhombe counseling counselor lasixhumanisa ngenhlanhla ucommunication wakhona intombazane yendawo ezalwa lapha kodwa yena noma siyagana phela aganela kwenye indawo eKlarota kodwa izalwa lapha siyayazi hawu mase sithi ayivele lento bam ayikhona ngempela hayi kuze kube khona nento ethi bekuvele kune portion yabantu okufanele balethwe ikhansela angizwe ukuthi ngithini khansela vele libe umuntu ongayazi yonke lento all right having said that ke khansela vele lithumele ugazi njengoba ungizwe ngithi ngase kukhetheka umuntu wrong ugazi amasekuyena osezorana lento omsebenzi gembula ngomsebenzi hence thina sikhuluma ngo-iDrone ngala hayi phela kusho ukuthi u-iDrone abantu abazomeka ngoba ngaphethe umsebenzi ngaphethe ukuthi usazoxoxa umuntu ozothi methi hayi mina nginamathuba omsebenzi guarantee uyawina yayibona lonto leyo so ngifisa ukuthi ke mfethu njengoba ngithi nginovalo mina in my own old experience and it's a good one futhi into yokukhansela iqale emawadini noma kumavidi iqalwa kuma block yes inyunge not the other way around njengoba sizoqhamuka isithelwa nje sesinika uIDrone angimhlaka ngimoppose but the problem ithi bazombuza lapha eblockini uzosisiza ngani ubani lento ekade ngiyisho ekuqaleni ukuthi ikhansela afuneka liqale interact nomphakathi yabona manje ngalethi nasikaze ikhansela kangisalazi libiza umhlangano nomphakathi angilazi libiza umhlangano kaANC ithina sesize sayizenzela njengo SACP nakhona ngoba sesinezikhalo sasaqala sahlanganisa iYouth sahlangana saze saba yilesi structure sika launch structure sa SACP nakho ke SACP phela uwumpimbi ke no ANC sekuwukuthi ke manje sesihamba in that route yokuthi at least kuze sifinyelele ku-ANC njengombimbi akube kanjani but otherwise nje ngoka-ANC leya block it's deserted I'm telling you the honest fact and yomnika i-challenge ababo iDrone makuthiwa yena oza lapho kuzozi addressa ngoba number one question abazombuza uzosisiza ngani ubani yabona mina may know him yes I know him very well but it's a challenge mina ukuthi ngimdayise lapha because
mina mase ngimdayisa lapha bekuzoba nombuzo ukuthi hayi wasiqhamukela no-Adrian ungasingazange sitshelwe thina la ngobukhansela mhlawumbe ukhona one interest la phansi ebekufanele eqala akhuphuka ayoshaya seshaya phezulu khona i21 yes ngiyibona lento leyo ivele lento yobukhansela kuqale kukhulunywe nama-blog ama-video ukuthi sekuyiza ilento yobukhansela ubani one-interest yayizwa lento leyo kuvunyelwane futhi ukuthi ke okay musuhluliwe ke abantu bebekade besupporta wena sebezobe supporta lo sewinileke ngoba phela lento in phases angithi up until ke kunokuthi lento ezokwenzeka izogcina ilahla amavoti izogcina ilahla serious sogcina bethi abantu awe rather support usibanibani nosibanibani bagcine amavoti sebevota njengoba ngisho votela umuntu wrong not ukuthi bengithi ugasa phese wrong no sengisho ukuthi abantu ngendlela abacasuka ngayo bagcina sebenza into wrong kungafanele yindaba it's because manje information ithathwa other way around instead of into efanele ukuthi kwakufanele uma sekuza ikhathi ezifana nalezi setshelwe ukuthi ayisesamkhipha ke manje bamfeka naye bamfeka futhi asho ukuthi hayi bafowethu angisabuyi yayibona lento so sengenele noma methi ngisabuya njengoba phela ithini sasimfakile sithi hayi sakusupport eqhubeka yayibona lento methi cha hayi angisabuyi sengenele sesikhetha ubani ke manje enze lento ekuthiwa i-hand over yes yeah so manje ngiyiko ngithi nginovalo but angisho ukuthi ngiqeda amandla ngizozama nami ukubamba la kubanjwa khona ngisize la ngasiza khona kodwa nje mengiza umoya thina shawe demarcation asidabula phakathi angole sihlukene kabili khona angole ngala ehamba iya kwenye indawo khona angole ngala asazi ukuthi le ngala yona izokwazi yini ukuthi yayibona lento le naye bezokhuluma uzobezokhuluma nobani angole ngala esangala kule ward 14 noma uzobezokhuluma nomphakathi yayibona lento le then it's a challenge and the challenge le ingezoba i-challenge kaBaba-Adrian kuphela ingezoba i-challenge kaGasa kuphela i-challenge i-organization yethu esithandayo our loving organization mina ngingaze ngavotela enye inhlangano lo ngaba khona votela u-ANC nani noma ngihambile kade ngise Friday for 7 years ngayithatha membership ka-ANC because ngiyazi la ngikhona a loyal comrade yes ngingangaba active phambi kwabantu but kodwa I was active Friday ngoba ngiyawuthanda yes so nje lento le ingenza ngibe naloko ukuthi yabona le challenge letha lo